Yo, bro. Yeah. Oh, o met an ti kare baz mwen? Yo, se FD. Ah, moun se, met paret moun se. Yeah. Oh, again ah. Tengo fami la. Yo, yo. O met kite vot la moun se, met Yo, vini. pa gen show. Moun se fèm pale. On va tet nan ti jen bouleverse, Moun se. Yo men, yon problem la se l kache mwen men. Sak pase, explike fon men. Yo, nan din bas. Mwen fè kou sou li. Mwen bon sou li bas, mwen kaze nan ze plak. Men kaka. Plak. Men sa bin pasay bon nouvel la. Plihe. Yo, wè la ke m kontan bas. Sa ete deviz mwen bat mwen kaze nan ze plak. Kado parol mese. Madame mwen gen kontrol mwen men. A di salmana, sa mesye. E si bagay sa rive l'eglise la, ay manze emosyonel. Si manze a l'eglise la baye sa base, sanksyon 3 ans. Ou di 3 ans base, sanksyon, ou konen magi. Ou ka n'importe 15 ans sanksyon base. Kwa la gel kon sa? Sauf fè mwen, paske se ou men, ou konen madame li a les avos, ay konen les amis de konfiance kon e. Yo, e sel ou la pou ele manze men pou kalme manze, pou manze jem, paske m pata eme fom nan kitem, m pata eme pren sanksyon, m pata eme tout, lop ti komi a revole man. Bam ese pasyon avel, bam gade pou e. E ou tset espwa m la bas. Yo men, bliye baz. Pou jounen baz, chak jou, WhatsApp se 10 apel li bam. Sa vek vi ten. Mwen se WhatsApp bo 10 apel baz. Baz, mwen te fè 9 baz. Mwen che men nan. Mwen sel ou mwen de gen men, mwen sel ou mwen kache mwen baz. Ou konen dap jè ou. Mwen chou mwen bay vat baz.